sam Milica Stupar. Dolazim iz taekwondo kluba Kozara. Drugi sam razred gimnazije Sveti Sava. Treniram 6 puta sedmično, a nedeljom zasluženo odmaram. Imam 16 godina, a ovim sportom se bavim 10 godina. Sam sekund. Joj! Neki od rezultata... Sam sekund. Najbolji rezultati koje izvajamo ove godine su prvo mjesto na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine, prvo mjesto na prvenstvu Republike Srpske, prvo mjesto na međunarodnom turniru u Beogradu i 5. mjesto na Balkanskom prvenstvu gdje sam nastupila u sastavu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Također, mimo ovih rezultata izdvajam mnoga druga i treća mjesta na sa međunarodnih turnira. Trener bez kog ovo ne bi bilo moguće je Đukanović Igor. Trener me zove Debela, ali ja imam crni pojas. Mogu prihvatiti neuspjeh, ali ne mogu prihvatiti da prestanem pokušavati.